Yang kagetan baik. Sialan. Putar apa itu jelas. Pan, tolongan aing. Tolongan naon sih? Aing dik nyabrang ya. Tubis sama motor. Tukar lewat. Tolongan aing. Kalau masih bisa nyabrang, sudah ketik baik. Si calo. Udah naon, tolongan aing. Adam. Amat si calo. Ayo, ayo berangkat. Tukang petis. Mana? Lah ada tuh cireng. Yuk. Halo, emang sih di mana sih lempangan bayi lengit ya? Ngojek aing ya, ke pasar. Enggak aja. Tuh aing ngojek ya. Ah, mumpung ayo ojek tuh. Itu. Aku ngojek. Mang, ngojek mang. Bang, anu ngojek ya. Ini baik. Pan budak. Bisa lo goreng pan. Kenaon? Ngojek mang. Budak. Tuh dia. Aing kerhuso ya. Kerja lo YouTube berak kocak. Seru bener. Gak ganggu baik. Ayo ngojek gimana? Tah. Ngojek kemana? Ke pasar beli daging. Daging. Tuh, lobet HP aing. Ini jalan-jalan seru-seru ya. Sukun. Mau situ nyerah, ho. Aing mau sepere sabulan bareng budak sekolahan. Rek gunaon emang, Mam? Laga doang, kecil mah kaya. Mau situ nyerah, ho. Batur mah libur kabeh. Tunggu dulu lempangan. Ini video, kita ngojek, tuh ini mah. Preheula. 1 bulan lebih bisa. Terus emang kenal di dia. Itu ngojek sih. Terserah aing, hidup-hidup aing bodo amat. Mang, boga aing. Aku ngaku siapan, kan kalau aing berarti boga aing, cakar begitu sok aing. Sudah main cakar-cakar baik. Nyeri ya tuh. Sia konyol ka aing, beli ajakan besok aing, beli seblak sia ke meneng amel sia. Baru bro bae. Mangger ayeuna kaburitan ye. Nyaho nyendak ngojek. Kita dinggis ngomong geus teu ngojek heula preheula aya mah tandak maksa mah tah, tabah motor tah itu tah. Tah, indek beli daging mah, daging lagi eueuh mah, libur kabeh. Tutup pasar dage, teh nyaho mang. Musim Coca-Cola. Nang Coca-Cola. Corona meureun. Jelas ya mang, teh nyaho mah ulah diomong. Cing, sebenarnya mah nyaho. Ane mah nyebut ngaranna eta serem. Calo. Bener bang, bunyi tuh serem. Soalnya serikan aing. Eta iban gitu bagoon ya serem beungeutna pas Corolla. Bang, resep. Tuh terbantu jangkungnya sandalnya depan. Woi, Pan, boleh diledekan sia di bawah sia. Eta mah jerona non buah sia leun jelema sia. Gede. Yuk. Cendak ngojek sia tah gerbau tadi calo tah. Abur burit sia. Waek ya, buru magrib.
Urang pan. Pakai tah, bawa kayak mah udah dibayar nyantai mah. Yang panjang umur. Kan hubungan emang, banyak umur jeung nyantai. Yo. Nyantai? Nyantai mah nyantai ki selaut ngojek berarti. Ah bawa ini semua ngojek bukan mah, semua ngojek. Kayak bayang geus nunggu reda, tuh si motor ya mah. Parah-parah na. Ya. Bawa mah. Langsung mah. Kumaha? Waduh, bingung aing ge. Maghrib yeuh. Siap. Kucing teh nyaho. Lumayan namanya kalau rimah pae. Cetar nyele radio sih. Radio. Mang, batur ge radio mah didenge lain dijelekeun. Atuh dijele, ya urang boga mata pan. Didenge make ieu yeuh. Hah? Oh, didenge ongkoh, dijele ongkoh. Didengekeun suarana, dijele radiona. Nyaho. Mai pan mah. Heuh. Beneran mah. Pinter heuh. Tumbit. Turun. Memang teh apaan? Kopi tara, ngerokok tara. Biasa nemping ya. Bengkok. Pan. Sia, nama kajalan aku yang sok ting calo bae. Kakak sia ka mana baduy? Gawe luar negeri. Gawe. Betul mati ka aing pan. Set bang ke luar negeri. Ngomong bisa iber. Nyau, aneh. Atuh pan aing ge bisa pan, karep timbang ngojek ka halim doang aku yang dianteurkeun, didorong. Halim lagi. Kis bae. Coca-Cola. Sama mabok pan, eta mah nyana. Keur undangan kalobaan, minum Coca-Cola. Jadi nggak busak, jadi pae. Bikin ada bayi udah karela. Terus yuk, lo anak bosnya ke mana si Toing? Tengah jalo-jalo ini. Saruanya lagi gawe mang. Penting saya gawe meureun. Pan sia bos nanya anak. Atau mandi aing mah teu digaji mang. Kasih tolol. Batur gawe ke digaji. Sunjuk betul ka aing. Oh bener pan, maunya nama tolol. Lo, rumah anak badak betah tuh lo, atur ke di garaji. Tuh mang. Aja maghrib. Tuh, hujan deh pan. Enak balik kan? Itu kan di rumah. Enak balik enggak semua ngojek kan mah. Sholat. Di urang kumaha ieu? Ayo, ayo. Eng putar heula, tadi tuh. Makanya motor anyar, ojek libur, gara-gara usingnya ya Corolla. Ya baik deh. Setoran mah ya. Setoran nih motor, main kumaha. Nah, suputkeun kuing ke luhur gunung, meterat timu. Siap. Ini sepi jasa. Corona. Atuh kan musim corona pan. Batur ya sih hendak keluar imahna. Mah gara-gara corona. Gitu. Ruk naon emang sia. Teh batur di Makabe baturan lagi. Kena teh pan. Minta teh doang. Mau nih. Tong, Neng. Yang ada ojek di mana? Itu ya ojek tuh. Ini siapa lo? Kakak. Kakak lo? Ah, masa sih? Ya. Kakak lu cakep lu jelek. Bener bohong kali lo. Tuh kakak mah, cuman beda muka. Oh, malu salah ngeremin kali. Ya. Ya, dipantesan jelek. Mana tukang ojeknya? Oh no. Sono. Oh iya udah makasih ya Tong ya. Neng, Neng. Bang, ojek ya? Tuh, mang, kerlibur. Libur. Libur kenapa? Bukan libur be, soalnya sekolah lagi penuh libur jadi aing nyilun libur. Alah, pakai libur-libur segala. Udah nggak usah pakai libur-libur. Sekarang mah orang kayak kita mah nggak usah takut sama yang namanya begituan. Udah anterin ke lapangan futsal yuk. Aing mah didik kerulin, kayak mah dulur. Aing ti ditu fungsi ka dieu ti koceak. Jadi fungsi ka lengkong dek ieu aing mah dulur ulin. Ah, gimana sih? Udah be, anterin taran. Ayo, taran doang. Embung. Ya iya dah. Aing keur libur, Mang. Sama keraing anyar. Keraing anyar asa aing paeh tuh. Teu bisa mau motor anyar deui, aing paeh mah. Anu keur musim kieu teh ayo. Musim corona.
Lagi lu takut sama corona lu. Ya elah tibang corona ditakutin. Corona di mana tahu. Lu mau ngojek enggak nih? Gua gamparin nih. Bung ah. Bu, saya udah cepetan. Anterin gua. Ya sembung lah, Bung. Bu, tunggu ini mau lo. Bye bye.